If Kokni is not safe in its own state, then it is very bad. We all shall wait for the day when entire Kokni province will come together and strive to keep Kokni alive among us. This is what Father Mosino de Ataid, a strong proponent of Kokni language in education, had to say after he was honored with the Kashinath Male Asmitai Puraskar by Asmitai Pratishthan. Asmitai Pratishthan was established in 1994. It has worked to preserve Kokni language and culture. The Kashinath Male award ceremony was held by then on Thursday in Panji. Father Mosino was presented the award by veteran writer Suresh Amonkar. Various dignitaries were present for this function. या दशकान कोंकणीच्या मूळ पिठान आमच्या दुर्दैवान कोंकणी भाशे आज वातावरण निर्माण जाला. जर कोंकणीच्या मूळ पिठातूच कोंकणी भाशेक प्राधान्य स्थान उणें जाता तर कोंकणीचो फुडार गंभीर. पूण फुडार घडटात ते आमी. तर आतांक आत घालुया. आमचे वेगळो जार विसरुया आनी आमचे भाशेक जिव्यान जिवाड दवरुया. आमच्या जिविताच्या सगळ्या वाटांनी घरांत, समाजीक सुवाळ्यांनी, मंदिरांनी, शिक्षणांत, बरोवपान, वाचपान की आमचे गोंयकार भाव शिकले बरोबर कित्याक भायर येतात. हांवें उल्लेख केला आतांच. म्हणटकच म्हाका दिसता की आमच्या समाजात आमच्या विचारवंतांनी आनी एक चळवळ करची पडटली. जशी ज्यू लोकांनी झायनिस्ट चळवळ केली आनी तांणी उलो मारलो की परत्या गांवांत येयात, तर आपल्या गांवांत परते येयात. तुमची जी कितें स्किल्स शिकल्यात, कौशल्य शिकल्यात ती लोकांक शिकयात, जशे आमचे स्विस लोक करतात. तशें करा. म्हणटकच अशी एक नवी चळवळ करची पडटली. A video journalist Irshad Sheikh in Panji.